Nisa bula berkatali na sema tumana kabini bagan romu singa ni kuani. Ya wani ndendre ngamo bengwana. Bito koni binaka ni punches proud sponsors of the Fijian Rock. Kalau waktu itu negara sobol kali mani singa kami itu ni singa moniti. Na kami binaka ni kuani. Ya wani itu kani Mika Galamula. Engonde Messi kata. Biasa bulare. Sabelum. Melawan di nasarngahan na tuwe waki na buku ni na kami binaka. Ni sulit tu nabali na weekend na menda bawim. Wale berarti malam. Ni sa malam na nonton kata lure bikin ore da chikin no complain tike uchiko. Ya na pakabine bina kan ni okwenga kata ba koko kalemu. And o selibe ko na ibota bot ni dengu makalemu. Wana do para ko kenda mera tu me bikenda na tomate sol kabaya. Kenda sindo self promote ki kenda. Sela ni self promote. Bata lure ni bingo no ke vendro sa boso boste ke uchunga ni sambala bra no gudengu. Yo na be ba mata teke na lebu ni binaka ni no ko pengarabi. Ke lebu ni nongu commitment wana kena company go sarto tukulor tu veng uten lagi bakat lemu sih lagi bakat lemu saga ilistel kini go ni wajib tulu bina kana malabu na bakam bulu chicken di berto sarna staff wani Aspen Hospital mba oleh ready tu kina iyo manilai bakat tamu tu kina bakalai iyo balu tu aja Abang boleh sekali bikin untuk sarna staff mai namba Aspen Hospital mampu sekali bilang kono ni bilang tiada begini pinggir rabi. Dan gua anton na balik nimbula tutup kamu cina pinggir rabi. Maleta, lah maksudnya tutup kaki. Mau napa ke sama tak sama ni mati wana mau koten. Rabi lu benci kono bunuan. Wow. Mali mana bunuan rabi benci. Memang rabi balik nimbula kene utar ya pak. Awadur may nanok situ boleh mitabi ni awadur may balik boleh may wiye po. So tal na balik boleh batal ya pak. Orang itu nabi rabi cukup maimba. Dua tani dua. Sansina. Ni satu buta bang gore na ubuni wa buliti gore balik satu sa ni wili-wili. Entar relikia nonra merugikan. Hadir lo lama. Entah betul ya sang kumain apa limpul main bain tu aturan apa su. Oh isa. Sakalo ada nanon begini limpul na wol sana bulu. Oh ndina. Gay sa vital lo tadi cukup. Ni sa bobo le kasar cukup dikit. Wah kere wah seboti ko na itabi. Okay relikia nanon tu bingkar ben na limpul na tu bingkar ben. Etika nanon bulu ka woi ko mona tabak. Oh tabak be. Mo presta ulo ni minta manda. Na may may ba na blue alam blue di sana tembak kaya na wangkat todo ko kombo na wangkat todo ko na bibali bola mga tagtal sunod sa rabali na lalo may bunutan ni Aspen ba isa cukup may Aspen ba sebenarnya mana CWM do boleh na bingarap ni CWM kono ni na ko tener boleh bingarap do ka ngo etambag nga bango etang ina alam o tabak kay muri siya ya na mamuha mer tu kina bunuan yer sarwa derbi di mai kono na si ko bingarap cukup nang kasiko etambag kana kaya oh right di sarelo ko ni santo na lega satu bingkas ya agay tabak que o laundry se osa samaki se vava na oscuro Turzon o dia dia na gaita na orang bulu sekali mana na maram lu na buaka oh maybe ya mai teleu orto sa kila ni unda bote unda na kona kona ya irto na no sarang orto ni sarto re ko men's ward laundry na bono sarang unda bote kino oi kan mal ko rito sabi ni mo ka Bini Prestaga. Kau cakap pergi baru pas dengan. Pakai apa? Kau kita malah saus sama asam. Oh, dia tambah? Tambah kau nasi. Ones tambah kena bulu kau. Tambah kami kau tambah kena nemu. Saya nanya enggak sih. Ini sawang kami bangun kena di na. Saya kira bangun men's ward room diri. Ngar tu hosen na bunoi. Baka sama tak kena rendone ona kena ostur. Dona bunoi na karbuli deh. Sa tostunga na times table. Times table 25 times k kan total na bunoi sa tostunga na idula. Idula sa ala ko bi enggak sih. Ana meals na lebu ni wali mate mena soli ko ya. Iyo. Na kena na karbuli deh. Sa marungo tu sa dumo abo kena lacha. Kilao ko sa utsakan ko ya. Mau pakai sama tak kan itu sabit tanya kina bubala. Na bubala na turang apa siapa ke bolu songul bala. Ni wocia maybe kabi bali la isa video call talo ka berto na makubo na may western. Wa bolu tsika ni kem do ka sarna staff ni ngarabe na mba Aspen Hospital. No mutu ya iko tua. Oh, iko na marama nasir tiga. Awan di wa me oiko. Siya ko ni ya. Dadra ka mo Ano ba ito ko na pinaka ni Punches Proud Sponsors of the Fijian Rock.
Sabi na kasama mo nila tayo toka ni mana kami ni renga mo denguni kuwa. Eran daw mga toka na kenan daw nindo ndara may narokan damu. Iya. Damu mulai sani. Iyo ni romba may nakara-kara barara. Ako na maambulan sa kaming lumembu. John Kumar. May Barara Valley Road, may Sigatoka. Akir sa lumembu. Mula ka Johnny. Sampai saya bilang kayak mana gitu. Maambulan sa kaming Johnny. Kung sakali mo ito ka Tamagotchi. Game message mo rin siya sa asin. Tamagotchi ko sa sige job ko. O ba yun, mo na sa job ko. Pambulan sa kaming Barara Valley Road. Mucho dola binap. Ano pambulan sa nga berturan rin ni minibus may imba? Ngo ba na wekanda tunggo turang ang matagal limay na yati sawa. Gori. O Johnny Lingo. Ayo pambulan sa kaming O tamahan na. Kung na tungo Johnny Lingo. Pambulan sa kaming nawachina marama ni naimbore-mbore. May bungali may tilibu. Naturang ako. Siguro mo si Sangkas. Bener mo. Iyo, ngor ndo kampo ini job tu na hotel gori. Kor ni rapi na ko le sumay nang kampo boka. Johnny Lingo. Right. Oi, right, no susah mo sila video gori. Ele butu. Kalau tu kan sawa. Iyo to kan sawa. Gor na dur tikre balim bola be puna. Keto tiga sartu na puna ni bengarabe apa tikre na bongo. Right. Na wachina maram ni mbore-mbore. Santo bang tombol serang merah sur somi bang merah dari lumen ulun, right? Iya, sini nende ko rena kawa. Oh, senai. Ya? Nek ke beri maram tahu di makato ng boko. Jangan tadi. Oli bukin lagi ni buku sum. Papa tsika ni kabani. Marama may ni mbore-mbore. Nung matakali ang tanong mati to ko ya. Materi bagi sara. Oh, garo. Dito ni kada turang. Oh, kan ngunung buku mata. Oh, siya sama ninggeng gaya no kampanye. Belibisi ko sang kili ruli lulu le urto to parang na bidim korto nan rebe ni minibus. Mba lotoka. Lotoka mba. Rebe chike no matakali ko. Salu lulu sare dio no nito na gore sen ro problema na. Ro mata. Kero ro mata. Oh, mata. Ada mo gori. O ba mo ngone ni kina sa simbar sar mo ko. O maramani na impor bal. O ba ko saro ta meto mata matakali. Baletan ni maramani bungali. Do bol bena kana ka ko men impor bar. Kamani ke Ano ko tulo ko ngone ya? Mo salaman mo man na gay mate. Pani ni na tene na bugni benga rabia na ka ni ko. Wa mo tigo be turangan reu mai nanronga be ben baharu. Right. Kena matu bale ngol sarto ni nande na budi bengaran kalenggaran kina sabara. O ba mo tal tunga be ndore ka to mai nailanga maimba. Ena korbo turango nailanga nimbula saka. O ba mo tu kena be turanga ta on naivalu. Bulu naka. Bina bali unon to pata bali mai be tanene. Right. Kena mo bale mai tonge maimba ba mo tal tunga be pesa. Abata ke kemdona boy mai tonge. Ngolenga ni singa market si warung buka. Mai mba angole sarana market tundona kana kena toto kana ikar to borta ni bengra memba. Right, nande nga mo ni ko sampanga. Batu bahai. Mai. Itu to ka tinggal salamuri na kena wani moli. Kena bengra betu berna kada mena sa sabara bina boleh bekem dona kangu memba. Lo to kanandi ena buni bengra bile bona buni bidana siga sawo telepon gara bitagi. Mai. Iya, bang mo tal tunga di bemel tamani. Iya, wari. Eta pamantana ko ne gort. Bukan jauh tadi gua. Aku nih tuh makan sekali. Kalau makan sekali setengah mil teman. Mau modal. Ndo na yele ala kamu kabe na bubole le bunda pakatan bisinga. Ese wara kitungango. O ko ya ke bakanto bina kata mondo na rela na yala. Mondo na ngolo no ko do bul tegimbu. Ke bakanto bina kata mondo bi kemun rombu. Busoto me. Oh, roba ni pasori na namun ngoli sombo. Ngoli sombo na muli bengkarabi ya matakalelea sangka ingirian yo atu batake buki. Right. Orang buki boleh sih orang buki boleh benang awek. Sarere baru tu mai i New Town si tadi rua. Abang boleh tani beki muni kena mata balik be ya misi serra buki. Right. Kena abang boleh tatunga be papalelai. Be tom kena bubale. Sama tu beki sangkir mo kai. Baru. Pergi be. Abang ko beko awa utar ribi. Tulok sombu to lebeng karabe swara e bana singa. Kai kilau sember ninggir mo yo atu e barta kaman to lili barara kame urunyo kila kene nindi una num debe wali takiyo. Utia songe barong griti atu satu aja gir mo atu. Tarong buking kiri mai e bandi takre tuk ya to ka. Iyan ton. Kasama ta kali mangana minute na pek na isulun to kan singa tuni bara we. Lo tu lebu matale no baro te mo lo mena mai bara bisinga na matale lai. Right. Hotel cancel transport na ba? Right. Reception au cancel. Hotel ngai monda na masih Manilima. Right. Mongai monda na masih Manilima kalau ngat di sini bondo. Menturut tu mai. Tawa ke na ya ke apa kan tua. Asmara.
Merda bana siga tambunan no asa di sumai. Sulu-sulu. Saya sulu-sulu me musira ka. Nama kade kurni talong ko ano mana leka mengonan tendre ngamone ngukai punjesa. Proud sponsors of the Fijian Roar. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business. Ya teman ko ko rin ang ngamen sige ko na beto ko rin na kanay punches. Proud sponsors of the Fijian Roar. Tutok ka na gitu din roda mga sawa chi. Pati ro lama andon mentara papin binakina bertona dorwo undina ni sengan yago kina na mebakakina. Iyan donan gitu binaka. Enda babin binatal tunga berkena be rekena dorbo undal bitoko non tamanua ena non toko ni roto tu samai bongango enduanga na waboki right bango ndebia ni na kota finala right ono na timi erto nambasi katake mai na ono ya ondua sotake ono na itu betul ni boindi ro sotake 5 o tolu keba ena wata bata nda sendo kila tunga ni walu na kota finala yongo ono tu na kena idaka ka mengan ribiki na merabandi takira ndambe nruka tin kali otin kaba dina manta tin kali otin kali mai ni sanganga tu non mata timi ia na squaya nda seni ndo batanga kina le usaranga ne wandindi ni forward pass yendu ngana ndau ni lewa lo meni rara o referee kertu na kena linga ni bengarabi nda babni wina ndu sa mengaraba ron type sa main darokina na sasanga ni mata tim ni nro. Dono mo na. Mata ko na sa tabat kina mata tim ni Reds. Ayo. Na ba ni na ka ni berto na dorbo sema ni bada. Na bito ko ni tunga murir tu na mata tim. Na bito ko ni binaka dundua. Na nonda bano ka kila e burura raman so ni super rugby tu doko. Ni ndo na bito ko ni binaka dundua. E chico berto na se weekenda na leni bano ba bimbi na ngito ndo bagay na nonda bano. Lengu taru tu ngono mata tim ni Wartas. O Reds tu ko pala i dake buai ka ono ti ko Reds. Right. Ka bitu ti ko ni Wartas. Wartas ke ngandre pa menanganga menabandite ko nanda minda bekina kota final ko menganga wana matim ni force right sanga membonisi meskoa me tunganga dono bna wana matim ni Reds ke pakai ngandre pa menanganga yo menanganga benrua dono bna right ke pakai ngandre pa membasi kata kena kota final ya menasanga menanganga wana matim top 6 ya iya right dono bna kamari ni bna katani wani bna tala wana matim ni Reds kita tulakina rona dorbo wana nanda vanua dorbo itu ke na bambolo chika ni be uru Obi bakatanga kina be turang taun do ngono ana bo kuningita na madango to na mbola ver so rase matal to mane ka ni kuwa mbola be Jim Serwai be City beni hunre ke seru baka do mbola benaka se masar to main go na bo ni bitokan na ka benaka ni kuwa mai no sorry na laura be chone na wai kalo bo ni benaka na ka benaka ni na mbola be no dar momo Oi dei momo dudu. Ai saya tuin raki. Right. Kiro sota na mbogile buni singa borwe me mataka ni singa tam. O kuchiko me ngole bi borwe tana. Abang bolo tika dosa kila wanda ni chiko me waituri. Abang bolo tika ni bi borwe tana. Ibu di South. Waituri road gai durbango lom. Kiro ngole ngona batike momo gai sanga ko me kiro limune ngona na mataka ni singa tam. Rodati ko na tol na koloko. Libi de que había una ambulancia na sagi lustal mai ngai dona tiri kita ko bia we o ke baka o sanga ni so mai o na sanga ni sule no musani motka overending ni bi de na sol na irko sambu ngai sambu to sa on mana boys na mo jani berto na boys mana fam bo ka ba mo bolos ka ni berto tulle tol ngor yo Oju o tabalekele right abata ke osete ngore tortole to lartu nguna ngono torto de uto norto music box gesa be karto ko bale no dormomo obata ke barada simi ngore karto ko bale no dormomo gesa sa mo le sarti ko ngono montano sa manitu ko no saro momo me lo stale orto sabe roger to due o me ke sa ngol me orto sa se ni me lo stale orto sen berto montabe me bos ambo ko tam tanga kenta to chungo bona balk kun la mata sosiang ko na ya berto na gengya ni so ndolo do tukuna tuna ke muitala no abo berto gori bakanga mo tukuna bangko berna bunin reba na LTA ti ko ilio
Tama nung tabi, okay po, so tadi saya beri lukusan moto ka. Viva bio nang bilo koko nang bongin singa matakababaya. Au sama nita tahu tal misalnya kayak tuh nuka sangga set mo, angga isulnya mana lukusan moto ka. Misal ngono cuma tengah sama rotu tengah main, itu tali bio nang bilo. Au sangga bukan din tak senga na boka bae cukup benaka. Au kayak manita rong ngawan kayak ibe yo bro esa kota. Iyo tuh kan misalnya kok, gue tuh kan bertau isa kayak tuh kan ngabe bro, nih tuh cukup ya. Mau ngande mai, ya usah ngande mai gue nggak ya itu. Iya balik dari masuk buri kuna sente. Waduh ini bilang sekali, waduh ini bilang sekali, ini bilang buah apa, main sorry. Nabo ko ni bitoka ni bikam tukan sarna boys wani ni binote nabo ko ni bingarabi and I kabe benaka ndine. Nado ka mo ko kay sponsors. Proud sponsors of the Fijian Roa. Ocho chini wasu masini ndenda inga madengu ene kabe ni bingarabi ni kuna bakan ro musingen sa ka muraki na BTF sa bakal kala sumbutan tungana Boeing 747-400 me baro ene kabe na ni kuna bito ko ni bingana sponsors. Proud sponsors of the Fijian Roa. Marama tidak tahu besar nanti balik kurang bukan kira bakal putari tuna pakai kabi totoka ene kabe na kendai. Solito ko na bakal ron itu bini ko karena tapi dito toko. Dalam kelati ko na bito ni singango. Kira itu kopi ya kan terus sabi pakai nanu mital tinggal main, bahkan kita kan main tamu-tamu ni bully, ni na garabi itu nggak bully. Dia nasara, dia nasara. Kan itu na bisa ya tuh me dia guna bully sih, na tomai itu kan garabi bully, bahkan tengah itu tum dari besusu, mentayan dari apa gitu kan bukunin rakyat atau sota kayak itu nggak membelitir dalu benta. Donu bukan benar, donu benar. Kalau kita binaka, mesaga ber nak kakak ada pengen nitian anak kingo. Mera ngaro disartiko ena buku itu mate era oni sota kaya ena raking go kata lakina na kana na lubuti ko nama kini na lubuti ko na pepono mbuza kana pepono dolu lubu suma mera maro pina te ko lubenta dia nasara na bawni ai adi woni ni binatal to ka ber kedan lingi bengkara bi na non tapi tambana ni wai dina ni lebu na kono endo tataw to kena na wai lebu tu ngono na bitala no membeleta na kena tunggu tu ko na isaw nimbula na kena pagilay tu ko na lenga ni wai lebu tu Dela kan nanggiri sa bangko me. Ketu salo malang ketik kemu ni sarang isu ba. Right. Maleta kemu ni tam. Kemi sarang waktu ko dito ko tumo sa nimbula na sa nimbonto mo. Iko babago. Kundo lang ketik ya na kemu. Kemu isa top pam tunga nambas. Iya. Abatu ya napaka sama ta ko ni panic eh. Ro lang ni ubata mi matitagi ko na no mua panic na no. Loma lenga, tara kan bimbingan ngono kami tanda vital no ang bata bata kena do teba kitu na puno lala sa ni vale, sena kena maninita kena vika itiko na vale, kantaran ni bengarabi kena bengona todo. Tos na kena boto ni basi maramata. Tos na kena boto ni basi. Tos na kena son liba. Ya, vekanta na veka ni bimbingan no dayalo mo tota kana vika kede. Pakai labo. Mula ni mamaro labo. Right. Nonton mentar ta kana kena sa poso me pakabar ta to kayo ade. Kona panic. Iya. Baleta na ngone na panic. Na panic baka mo malenga. Todo ta kana bulo gua rata li malenga iko. Iya. Yanto na Ito may tele mo kito to kuno to na na panic. Oh, sali. Kito sinikila na na panic. Sing ninda kini. Tele mo no lenga. To bale. No bas. To bale me. Tele mo suba. Sanga sanga na lenga. Kawale. Tele mo no lenga. Dia na kami buru na sak to ko. No bas Spider-Man. Main garab talaga na bibo lebo na sila no aleng garab sana men na puno lebo ko to kena pyramid. Ichipita. Non robe bodo kino Alexander Yusik ba. Dala ni pyramid lagi. Dala pyramid me kambas. Iya. Rawa sa kena bio kanirua anton ngito re binaka. Raw kita iyo daru ko sa kay dobe lang kickboxer kena chambeni era heavyweight Rico aro soto bat kay kona heavyweight na boxa iya ni raw sota ya tuko ni sangay matay no na professional pro o Rico to nang gitu na sulyo ko bi Yusik awin itu mo ko na point by point sanggang kasar to ko ya kalau ngata ni knockout to oro kita la robinan nabi bad oi robi bad me bado na heavyweight na dorbo ele salis to mekino no ko nei so de na dorbo ya abata ke Grega aro sama ngito ti aron do wirange ana mai to boleto na bibado boleto ni sa uli butal nga ngito bibado sa andena ena non ro me bibado ena sina no iyo ele mura sa bakara sinin do bata na kena mai taro bi koso na bi ndribat referee right nang gitu ya iya sa babi ni bina kami angkat tali kino Yusik kali betul nga nabi boleh nang gitu ko na ibadu mau ya do ko na bibadu may bunot tani on taling ko yang karab may singa toka don mo na don betul nga kin non dador mo sa buru-buru telangan nilabo ke kilan ni ba talendi nang gitu ko na bibadu rito boleh ni buru-buru ni mbula ken na be singa may muri right rira raken nanda bisa ada to mo bibadu ira ako sarangan dito sa kay sa to sa kay sa ni mbula
toso da kene soni wai na ponto no na kakeve na kendisau ke baka menan de chunga na bono chiko kene sine toso ina hanga mena na ka boso na matakele na ka baya hanga bila kene king pop sa chu Vengo, ako ngana ko skala buto umuri be ropate. Vengo na kede da kena ngunu meramateni badu tukuni okay mabua. O baduka. O ropate. right Orang kami bango mbadi na matay ka, di baduka. Oropate. Kaila tumisan do bibele tumisan ni. Oropate. Vengo na kede nga rabutu na ropate. Umuri sabat tu ko na ndika. Sabat tu bangko na niang ko umuri. Arwa sartu rebital tu nalangon. Oropate. Kitong game mbadi bulita kinambung. Kami tu ngunia. Odi. Oropat, sini biasa orang se, bau biar buat tera tuh ngor oropat, ngor udah murah kan telekan doa buat. Orang nomor seorang kan dia buat kelingan, turun kelas bawa ter tuh ngor oropat, ngor udah murah kan telekan doa buat. Sana may nabi lagi na nandang kamu dia na kami na kanikuha, wambolo talaga ni mga duha, mga mo talaga kami to kasar nan reba ni Matua Texas. May nambuha pa naman sar na bingarabi, ano mo kuno roba kalele di chuka na pasi dia. Nama kito talaga kami ni Mataka, nandang kamu dia na bito ko rin na kani Punches, proud sponsors of the Fijian Royal Mika Ngalo mula. Ndemisi. Ni Padre Ngomenaka.